Maluk Sira, ami usi Casa de Produção Audiovisual. Se continua no programa Dalam Futuro versão da Tolo. Ami se visita e tebot sernya município. Projeto iniciativo na Soka Sira. Ami se fute preocupação juventude sirnian, no ema marginalizado sirnian e tebot sernya fatin. Hamuto com CPA e te faz mensagem paz no desenvolvimento sustentável para Maluk Sira Selo. Também durante tina roba oi, CPA se va visita e tebot sirania hela fatin. Ami se va visita fatin servidor dog no isolado. Ami pronto lau anho ini. To fatin deve imi helama. Também fahim história. Imi ni halerik no tristeja. Imi ni Hanoi India, no solução Sira. Imi ni rikusoi nebe makiha. Imi ni cultura no tradição Sira. Atu tulun desenvolve Timor-Leste ida nebe se sai de aklitan iha futuro. Dalam Futuro. Haula continua a escola tambah ho ina ama nia ekonomi ne bela ia sustenta bahau. Hau sinti triste me be hore dari itanina ama nia mori so agricultor ita tenkisin. Depois mata ya 2018 atau continua a universidade, me be haula bela continua tambah ekonomi se umalaran la suficiente para tu continua a universidade. Haurnya hakaraknya atu ba mais kemampuan. Hau suliliu maka Estado atau taumatan basira nebe para escola. Telespectador Sira, surunut fale programa Dalam Futuro versão da Tolunian, hamut ko hau egas bento. Hanesang itahut hatene objetivos Dalam Futuro, makfote preocupação juventude, feto Sira, no ema marginalizado siranelian, no desai ponte ba preocupação siranian. Episode lorong ohinian ita se foco na fating ia área educação nian. Mas bem, ia ne ita se fote preocupação jovem sirnian, quando depois de remata a escola secundária, se ela consegue continuar a universidade, tamo razão economia família lá suficiente. Tamo sama buat ne acontece, sai demak jovem sirne halo, unsa solução para questão idane. Mas ta assiste programa idane, na kono ho atenção. Educação e a nível universitário, importante tebes ba jovem ida, ba hira nia remata escola secundária. Tambo husi estudo e universidade, bele prepara ema ida atu investe serne an ba futuro siranian. Iane, ita se visita jovem sirane bema que área rural e a suco cribas, posto administrativo manatutu, nebe la continua sirne estudo tu universidade, tambo razão economia. Oke, dia a escola primeiro a escola SD Recribas, SMP Moça Mata Recribas, depois eu continuo para secundária e a Manatutu, Semahi Manatutu e a Kairala, a continua na ba, depois a Mata ya 2018, atau continua para universidade, me behalo bela continua tambah
economia se umalaran la suficiente para tu continuar a universidade. Hau sekolah SD ya Kribas, SMP hau sekolah ya Manatutu, sekolah Vasco da Gama, SMA ya SMA Kerala. Hau la continua ho motivo hansang hau malako sekolah mabe hau cara katu sekolah mabe ho haninan amang ni esforço la to hau tu continua ho sekolah to universidade. Kedua ka sekolah pré-primária Kribas, no pré-ensino básico ia Manatutu, Vasco da Gama, no secundário ia Manatutu Hotu, ia Kairala. Mau akar que fatin continua no estudo. Maybe ho ekonomi malah sustenta para tu continua no estudo. Deolinda, Eufemia, no Lourdes, mak jovem sira nebe mak hanesang ho maluk jovem sira seluk, ia suku Kribas nebe mak remata secundária, maybe labele continua ba universidade, tambah família layak bid atau dudu uan sirane. Situação ne, halo sirana em tolo sente triste, maybe idane lahamati sirne vontade, imehi atau continua sirne estudo. Sim, hau cara que ela continua maybe tambah a economia se umalaran la suficiente de mundo orang wele umari. Ya hari situação sirane sente triste tuan tambah labela nisam colega ser continua. Maybe realidade midani, vamos labela obrigaan tambah hari ho usi inan aumenta capacidade essa força lato para tu bel continua. Ini ama força lato para tu bel continua, maybe la batida tambah de realidade makidani. Agora saya lah umalet. Zero fer kata sirama. Ami hamutuk naing 5 mana ida ho feto naing ha. Toto sekolah. Remata to SMA maybe la continua. Kuliah hawa cara katu sekolah me bem nama la mampu tu continua. Sim, hawa cara que fatin continua no estudo. Maybe ho ekonomi malah sustenta para tu continua no estudo. Ya tempo no vai sentir triste itu, maybe ho realidade humor sensane ho tem que sim. Sim, ho sentir sa triste itu tambah ulu kan sekolah sa hamutu. To agora sira balance continua sirne estudo. No balão nebe tanto no serviço, nem mais sentir triste então também harus se bela ali mara lançane. Equipa produção CPA buka tempo hori daralia ho inanaman hus estudante sirene. Ho tristeza sira haktuiri katak, mas que sira karak sirne uan atu continua sirne estudo, mai be agora dadão sirne capacidade que kuan liu do que sirne hakarak. Iha oana inualu. E sirana in hirak ni sekolah itu. To agora sirana in rua feto bo to mane da tuirnia. Tamatona si hela sirana in hirak ni mak orasnya balu SMA e balu si SMP SD lah ya. E tuir mai hanesan sirana in rua nebe tamatona ni how dejen rasta dan atau continua sekolah, mabe halai ba ekonomi, ba necessidade haunian iha malaran ini la subsente. Ora ne mak ora serana indro mak si para hela. Mabe moris aminian mak tesi ai faan. Ami fera katuas fera ai mak faan serviço proyek tesi tua. Fila rai ami kuda modo oan, nema kuda tama itana alin sira ba sekolah. Nebe ami ne força ne hanesang ami hatama ami ne oan sira gosta hela atu sekolah. Mabe soke ami ne força maklato ba sekolah jane. Hanesan ami bila aguenta ami ne oan sira to de SMA. Atu lanjut ami ne força lato. Hasa alin gosta hela. Atu ba sekolah ihane uang primeiro maknia uang primeiro mana ida maybe mati tia aling ida ne uang kedua fale maybe aling itu nia tamat ne nia gosta los atu sekolah maybe hanisang inan aman hau uang ne katua zuan turah mutuk deh ami los lakuhi u atu sekolah hanisang o sekolah na ami gosta maybe abang bayru hanisang u atu ba sekolah ne hanisang u atu telefoni me husu osan mai ami hatan osan diak sekarik osan lah iya. Ami mo sinti, ami hanu ingane sang abang bayruan. O atu sekolah ne hane sang abang bayruan ami ma hatan osan lah iya o hanu ingate on larang masih hauto. Nebe ami ne força to det makne.
ola bela sekolah tan. Ane oan nai 5. Mane mesak ida feto nai ha. Poba sekolah feto ida mane ida. SMA hotu. Mas tambah kemampuan hunian lato hasaiti haba sekolah. Ane oan sila tetene sane ama ohasai ami ba sekolah mai be ami mampu hela atu sekolah. Haudehan los mampu hela ba sekolah los. Agora emi ni apa mos agricultor. Ama haumos hanesa. Agora haumori sela hanesa ne hawalan sama atu mampu to ya. Mahasiswa. Dalam rumah itana aling, nasi itana aling ida bot, ida belinda ne. Nia gosta los sekolah mau. Nia dehang hau hare hau na kolega serba sekolah hau 5 rumah ne hau lo gosta ida ma. Hau dehang noi hau los lakuhin. Buat tu sekolah hau sakara. Sokek bi tidak haru ko one forsa la iha. Tan forsa mat tes ko ada tua kuda ada modo oan sira tu lo hatamane ne la to. Itahan himu lorong mus makne ona. Nabi hau na forsa makne de. Sekari kerbehirak ne ma alin diu kari ku NTR ne hau mampu. Tabe sekolah ne kikoan sa selu kikoan hela. Mas atu bahasa selu tal la bele. Ni apa ko ada itu ane kuda ada modo uang mafaam. Ane sa servisu proyek rumah saya ni ba servisu. Lai una halo de tos. Moris makhotoos. Família no aling sirane nia desejo atu escola bot. Mas be sene capacidade lato. Nune sira hutu fulti alternativa hodi ajuda inan aman halotos. Sebenarnya agora kami hilai uma de kariksi oportunidade ia tempo se continua essa musuba governo kariki bolsa estudo rumah sa ia atividade rumah sa minha tempo oportunidade belena sa continua na kariki la tu continua. Anasan ni halima re tau sinti maklarang moras dehang forsa makla iya. Forsa anasan atu aguenta ba universidade ne osan iya. Tamba ami moris maknai ona moris sotesi ai. Agora ai ami la tesi ona mori so tua mori so modo oan sira ami kuda. Nebe atu ba aguenta ba aling ni ami forsa la iya. Tama ni aling na in hatang kedas atu lori se ida hare ni aling hare tang nia. Nebe hau dehan ba aling dehan. Hau na forsa to ona ma o ijasa semane. Atu liu hau la forsa ona. Lakoi abang bairua atu fo be impacto ba o dehang uhusu karikosan hawatan osan la ne la bele. Tambo ba hawiya makharukane. Kalau la hau la bele urigaan. Hawane hakarakne atu ba mais kemampuan la. Hane hakarakne hakarakan. Tambah sama ema balu orang belhetan dia kan sama ni orang ba belhetan dia. Mas tanpa kemampuan. Senhora Maria Nunes, Coco at oferece alternativa seluk ba jovem sirene. Tamane ni estabelece grupo agricultor ida hodi acumula jovem sirene. Ia kribas ne barak, esuku ne barak dun, la continua escola. Tamba inanaman la força. Força la to para tu dulu uang saya ba escola. Ami hakara atuare grupo dane tamba ami hareo se latar belakang ami nian, ami ne la sukses buat tutotu antang ami halima det dia kliu, ami halo grupo kikuang ida, ami halo grupo ne ami hari grupo ne iha 2017, ami tenta ami kuda modo, iha grupo ne ami nan sanulu. Ami nan sanulu mas ami halo modo nene, iha tempo tos sana tidak kalunya tambah ami hene mayoria agrikultor bet ne tos ne tidak nian duni. So ami hari det na grupo ne agora finalize ne ma ha organiza falecira dan ami hansa ami kuda modo ba la sucesso hansa em la dun sosa. Maski senhora Maria Nunes e iniciativa Halivor Jovem Sira Nebema Cremata Escola Secundária e a grupo ida hodi kuda modo mai be resultado e mercadoria la fo benefício dia
tamba maioria komendare agricultor hotu no hotu kudamodo. Tamane, Senhora Maria Nunes, husba governo, atu tulung uan sira nebemak layak bit ba universidade, o ensa buka dalang basira, atu bele acesso ba universidade. Husba estado sebele karik, amin uan sira benanggur hela hansa nene, hansa husimaun sira bele hato hela ba estado katak, bele mai nasafal amin uan sira benanggur ne ba fala escola. I escola semana sira remata ona. Atu bade tu UNTL, Universidade san escola bek. Tidak sernemes, sira tu ba mas sirne força mas lato. Sira na capacidade to hela mas força amin yang maklato. Hakar katu husu, husu leleu maka estado atu taumatan basira nebe para escola. I estado atu bele loke dalam. Nebe importante basira para ema nebe que la ihak pit husu favor para estado atau fo tulu no apoio dalam basira atau continua escola tambah iha diferensia ema nebe iha ne si iha babi baik ema nebe la iha ne buka doni mebe pit mak la iha que hanu mensagem ho cara kusu ba estado kona ba amnia suku kribas kare ami iha matenik barak ya essa capacidade de tomar ia bebê am carcusi de damne estado belemos ajuda a essa bolsa estudo rumah nebe sai kare belemos bolemos ami bele participamos ya bolsa estudo Inan aman no jovem sirane hakarak tebes atu uan sira continua estudo universidade mas be capacidade financeiro husi família la suficiente atu dudu uan sira iane equipas CPA-mos Hasur administrador posto administrativo Manatutu, no diretora plano internacional Yadili, kode força ni Hanoi, no solução rumah ba preocupação jovem siranian e akribas. Hanoi idane hanesang fenomena sosial idane bemak acontece iha quase iha nação bara, especialmente Timor-Mos ita iha casos asa facto sidah hanesang ne. Labarik feto ou labarik mane sira memang remata SMA sira label atau continua ba universidade ou sira label continua ba iha akademia rumah tambah primeiro tambah razão ekonomi husi inang amang dene bye-bye saya mak itarona husi inang amang sira kuliah seluk falemos tambah dalam rumah depois de dene sira come sira decide ona ou inang amang sira hamuto ko sira decide ona par sira beatu forma família ho necessidade de bemak ididak pessoal niang nomos balumos tambah razão iha município la iha universidade então sira oira tem que tu mai dili oba município seluk idanemos liga basira ni habilidade ekonomi ou família balu bemak ladung iha la iha espaço para sira atu bele hela de bele continua na escola então iha mos razão sira kan sane tamane maka ami liga ho questão ekonomi umakainyan ami kokoteona atu celebra ho ikorru balung ho na ensino superior balung nesan dadau tinan kotu acontece posto administrativo halo ho ensino superior IUB fo na acesso balung ba itane juventude sira atu sira bel aproveita akorru ne ia akorun lara hatete katak ba juventude sini makara continua ia ensino superior IUB nian siranya propinas ne faz responsabilidade inan aman bele responsabiliza 50% husi IUB responsabiliza 50% irane maka dalam maneira balu ne maka nessa autoridade ami koko atu buka dalam atau fo solução ba ia juventude sernebe maka de vez em quando remata tia sirania estudo de ensino secundário lakoi atau continua ba ia ensino superior tambah questão ekonomi e organização sociedade civil hanisam plan nomos organização serselu nebe maka haula temi ne ou parte unu sira mo sempre iha atividade empoderamento foi ensaio sira nebe mak iha município nebe mak ami serviço ba então idonemos
parte ida hodi koko empodera foi feito funciona ser memang sira sidau bele continuação na escola ou universidade ou ia academia, mas bem sira koko hansa empodera sira perkara sira bele usa senek beat gaseno talento ia sira bele bele hetan rendimento balo nebe bele suporta sira hodi bele escola tang ita mo satene itania nasaung dua sira nebe mak suporta itene nasaung sira mos fo bolso oportunidade bolso estudo nebe mak laos ituang antang idanemos meio sida nebe mak hotu iha niniak bit bele hodi tahu mutu hodi bele koko resolve problema idane hatan ba questão sirne administrador posto administrativo Manatutu Vila ia ona hanoi no kolia ona ho parte universidade privado sira atu entrega rai cultura balong ba universidade atu loka universidade ia Manatutu Vila. Sim, hau kuliah te ona ho autoridade comunitária sira. Ami koko atu kualia hamutuk para depois sai decisão ida. Para depois ami tahare rai balong nebe maka possível atu fornece baia isan universitário sira. Liliu sira nebe maka ia possível atu loke sira nia escola ia município. Celebração acordo nebe ami halo IOB ami koko laos atu tinan ita ami resistu haruka det estudante ba escola ia IOB mebe ami atu hareona ami kuliah teona hamusuna idea idane katak ami atu haretok rai kultura balung husi suku hatne para depois ami bele fornece hakle antan acordo ne para depois bele loke universidade di rumah ia Manatutu para depois Manatutu labele concentra ba ia dili agora ida selo ai mostrona ona katak ia tempo badak parte undil mos tentativa ona atu mai loke ona escola ia município Manatutu para depois jovem sira tanto jovem sira foi ensaio e nomos funcionários públicos sira karek nebe maka karak acesso para a escola pronto ita bele aproveita itu tambah ita acompanha desenvolvimento ita ni nação Timor Leste depois kunaan atividade educação hotu concentrado ia dili tanto centro formação e nomos ensino superior sira. Autoridade local sira ia posto Manatutu Vila serviço makas atu mehine sai realidade kata sehari Universidade Balong ia Manatutu tambah sira kontribui rai ba universidade. Além de dane equipa CPA mo sasuru mestra na rua nebe mak fai mo sena experiência mais CPA wan hira sira remata sena escola sekundaria mai be sira label continua ba universidade tambah ina ama layak bit. Mai be sira esforço rasik onsa buka dalam bele hetang bolso estudo. Tirmai itarona experiência fura kusimana Lorenza no mana Maria Leonora. Hawa karak konta experiência tu yang kona ba amne família Malarang e haune família Malarang e ami feta na entolo de e haune pai mai mate te ona sim então honune então mesmo que habela hakara kela mebe label halo batida tamba so ema ida iha para atu suporta ita então haune pai mai mate hau siki koang ore mate SMA haune inisiativa hakara gun atu ba continue haune estudo so que tamba hau hare ba sa orçamento familiar menos leo economia então hawan sang tur cursos de então hanes oing haudean kata hau tur cursos de depois hanes sang vaga ida asa ema loke concurso de município Manatutu então ami toto batuir tes idane então idane ami primeiro ami lahatene atu bahalo sira mebe depois ami tuir tes maka ami fing hatene kata ami ne atu batuir formação para ser professora ba futuro nenia Nah, Malarang ami na en rua de tamutu ko ina nama como haune apa ho nama mahiusi agrikultor hut. Nasa tu kuliah de hang animal na besir hakiak mo sakiak buat kiik na behane sang bel uzaliu balia o bele hodi hande hodi buka det ba sustenta liu Malarang de tana sang buat bot na be exemplar sang karau atau hetanetik osam bot hodi rai hodi haruko o amba servisu la iya tam ami la iya ka animal bot tana sang karau buat bot tirna satu buka naran la iya. Kiak mak buat nesam bibi fahe manu sirne de.
karau mak la iha tambah karau la iha dun depois serai mak la iha tan athodi hakia karau. Nebe hetan osan mos tambah inan aman agrikultor hotu unta ami mos dan buat hotu precisa osan unta hetan mai nesang holatia mak ami ne precisa necessidade umalaran unta la bela rai osan atu ba universidade. Depois siramos la dun tau interesse dehan athoru katan ami sirne hanoin dehan hotu ona mak remata ensino secundario. Depois amimos la iha família mak ba uluk oin untan ami la hatenu buat ne oin sakarik nebe hobor seru nebe hawetan mak hafoin hatene de handalan ide itaba kontinu universidadnya mak dalan die. Tam ita bele continua depois ita bele ikus mai ita bele hatene. Ita bele conhece ituan de buat muris ne la os ita tur date iha mai be ita liu hosi hakaas an liu mos hosi ita ne estudo ita ne matenek mak ita bele hetan fatin rumah hodi. Reduz buat ida muris nesan jovem sira la iha campo de trabalho buat sirne nesan bahau agradece tamha belhetan fatin. Ausente kata karek hareba ekonomia família ninian karek ausente to agora hausirak bel hanu into ne ba kare tambah hanu ekonomia família ne menos liu. Sim. So que ne hanesang am hetan bolsa estudo daí tamo fula am hetan $50. Minha escola gratuita. Durante tinan 5 a escola gratuita de. La iha selo, la iha botot hoto. Ami so hela kos, selo kos de o sabang horinso, mabe ba escola ami la selo. Mana Lorenza no mana Maria Leonora senti contente tamba maski família la bit atu dudu sira ba escola universidade, mabe sorte bot nebe mak sira hetan, mak bolso nebe oferece husi infornepe. Além sira nebe mak agora raun halimar hela depois escola secundária, husumos ba estado, atu loketang bolso de estudo ia fati oin, no ia are oin. Atu sira bele acesso ba, tamo tuir sira, estudo e universidade importante los ia tempo agora. Agora dang hawi umade sazura berketu sirang, bato sazura hare alin sira tumbalin balu sikki kuangela. Nane mensagem ba governo hawa karakato san lia menon. Nane san bolsa estudo rumah karek bele foba sa alin sira maski sa ba amine la ihana. Be ba alin sira hawa karak tengi to hena ba. Sa bele bolsa estudo side tia dili me be hawa karak sa tengi fo side to ya. Sa amine suku kriba sa buat hotu la iya me be bele informação tengi to ene para sira mos bele ba acesso to na ba. Debe hausu ba governo ne makne. Se vele kari, governo tau matan basira neveke, ami neveke pit lain, agricultor, tambah ami lai hamam. Governo bele tau matan basira. Telespectador sira, nema preocupação dos jovens sirenian e suku kribas, o ensa lá acesso para estudo e nível universitário, também economia família lá suficiente. Realidade a tudo kata fenomeno idane acontece lá os de suku kribas, mas bem quase e área rural sirhoto, jovem barak enfrenta problema né, também quase universidade sira loke hoto e dilidet. Ida fiar kata ideia os administrador posto administrativo manatutu né, bele realiza no hari universidade e manatutu. Experiência fura com o senhor Lorenza com Maria Leonora, bele ajuda jovens sira selo, o ensa atu buka dalang, buka informação sira, atu bele continua a escola. Malok sira, toban de terang hus programa lorong ohinian. Molok tak programa dene, hawe pergunta sira baita buat sira. Saída ma governo tem que halo, atu ema hotu bele acesso para educação e a nível universitário. Seita buat sira de rumah, favorida haruka resposta mai direção idane. Belemos haru carta diretamente Miami e a Casa de Produção Audiovisual, Residência Loyola Padre Jesuíta Sinarate Taibesi Dili. Semak resposta dia, semana camisola dalam ba futuro fura kida. How egas benta sanu estabo sine futra oin. Obrigado barak ba estabo sine atenção e adios. Que tal, ha?
Seiha repetição ba episódio em lorong nian, iha lorong quinta-feira, horas tukunen hobalu, iha canal RTTL, no que tá haluha acessamos ba aminia social media sira. Tambah cada semana, ami se anúncio manan nain sira nebe for resposta dia, no opinião dia Miami.